من چاوای دلیتیه پر باشه پر باشه تو سافت ام هذا وشان زنديد انا ايدي بله شي بلاتفورم ديجيتال ين سازيا نوبهار مرحبا جوارا جنا رمضان لو توان پیروز به تماشاوان هجا روشان شیما بمبارک بو جشن پیروز بیت خوشکو براین هجا جبر کرونا مخواست امنه کی دلی و گش بکن و ج پلتفرم نوبهار ایکون موزیکا کردی شوان پرور لمالا و بکن میوان جبیر مکن ببن ابونین حساب نوبهار داکو مال و دلی و شین و گش به شوان پرور د حشمندیا کردی دا بقاسی نیچر ریخستنان تاثیر کریه کارکی به همپا کریه او افسانه که زندیه و ام گلک بختوارن کو ماموسته شوان پرور ام نشکاندن و ایرو دل ما مالا مگشت که دوان روشن زحمت تا مالا تا آوا ماموسته جان تب خیراتی برنامه یا دیجیتال یا سازیا نوبهاره اجی سپاسیا وده که ماموستای دلال تجی ماموستا کی هجای جبک کارو خدمتا تدوار زمان و ادبیات و کردایتی و کردستانی ده گلک برچاوه تو گلک تخبت دسته خوش تا دکتورا چی گرتیه ام تا پیروز دکن لا پریزی بو همو بینران بوی تماشاوان می هجا طایبتی برادرین می نوبهاره برادر من نوبهار براستی بگلک کیش و زحمتا لبر خودانه و هنجی لبر خوددن که نوبهارا بزمانه که گلک پاقش و دلال و فکری و زلال وسا درفینن و پیشکش دکن و دیگهینن خلقی خو و سلاف و رزی مبوی خلقی می هیجا که ایرو روژا رمضانی جشن رمضانی پشتی سی روژی خلقی می که او مها سلطانی وکم دبیش ناوا 12 مهان ده که مهک جه هوین اسلامی پینجا یک وسا گرینگیا خو گلک هیه خیرا خو پر دلخوشی و دوستی و آشتی و آزادی و مروانتی دوی روژه دیگهن هف کسی که کینو نفرت آوان گریوان نرحتی وان همبری هفن دوی روژه دیتین با هف دو دبهورن لهفتين قدروا قيمته هفدو بقرين از هفدارم ججن وسا روجين وسا بب سدمو بب بنجها لفاتنا توايا مروفانتيه امو تركجي دكان بالهف رونن وك براتي هفدو ريز بقرن هفدو قبول بكن حقي هفدو بناسن بله و قال كيف خوشم لقال جنابته وهر برسيته هن تكان ببرسه اج برسات شجاري نار بونا ترسم شهيه مبيجن چتوني امل سر بفكرن ماراتا اوا ماموستجان قال لك برس ما اماده كرنا اف چند روجن اكاديميسيان ما خواندوان ما رنجبرين ما قال لك برس مراتين لو ماجي جنابه درجات كم قال لك برسنه ام درباسي 1% ببن تماشاوان هيجا ام الدورة ساعات كي تني لسر هنري صحبت بكن لورا ما مستشفى پرور نتني موزيسيان او هر وها روشن بركي مي بالايه امی گرانی بدن صحبت ستران او بلکی اگر ما مستجمر ستران یک دو ستران بیجه امی کیف خوش ببین جبر پروبلم تکنیکی ین لسر اینترنتی که علاقه وان نب مراهیه افتشت هنکی زحمت به امی کیم لسر جیانا ما مستشفان پرور بسکنن امی زیادتر گوتاریا فکر و رامان این بکن ین کو جیانا ما مستمراخ دکن دکارن وی کتابه هان شفان پرور افسانه زندی کوجنا وشان نوبهار درکتی قلم جامعه کی خشک دکارن بکرن و ین کو بکردیجی نزانن ما اف کتاب لترکیه بناوی شوان پرور و مدن سیاسی
درکتو بو دکارن وان هر دو کتابا پیدا بکن. مامۆستا جان ez dixwazim pirsa xwe ya pêşîn dest pê bikim. Em biçin berî 40 sal berê sala 1976 da te dest bi karê muzîkê kir. Gava em îro li wan stranên wê demê mêze dikin wek hevalê bargiranim, ez yan jî dilgeşê canim yan jî keça Kurda di wir de ziman û muhtevaya gelek nû û modern heye. Gelo atmosfera yan jî backgrounda vê tiştê çi bû ku ew ziman û tiştekî ew qas nû derkeve holê? Berê cano dibêjin zêr di binê erdê de heye, hege zêrê reş bi yê zer bi ya sor bi heta ew dernekeve der neyê bi kar anîn qîmeta xwe tuneyê ya jî qîmeta xwe wenda bûyî bin erd bûyî zane. Yani eymetên gelan milletan jî wisayê ziman bin, bêje edebiyat bin, bêjin nirxê welat û azadî û yanî nirxên civatî yên gelî. Wisane milletê me milletekî yanî gelê Kurd gelekî ji kuraya dîrokê tê. Xudan zimanekî gelekî berfireh he, xudan azmûnekî berfireh he, xudan çandekî berfireh he, xudan mervantiyê, mîvantiyê, milletekî dilvîn e, milletekî şahrezayê, milletekî şahrezayî çêkiriyê li ser rûyê dunyayê. Yani mirov gava dikeve dîroka ola jî mirov dibîne ziyatır ew bingehê destpêka felsefa olan ji erza Kurdistanê derketî. Mezopotamya ya jî Mezrabota ya jî bêje Mezopotamya weke Yunanan nav lêkiriye, êdîkê nav lêkiriye, me nav lêkiriye. Em nizanin ji Sumêra wê de û vir de û ser axa me şahrezayî pir berfireh çêbûne. Ber wê yekê em xudanê ziman û çandekê gelek baş in û paqij e. Tu dibînî em serê xwe ne sazmendin yanî bêgavê ne xudan komarin, xudan dewletin. Dîsa jî zimanê me têra her tiştî dike. Yani perwerda ziman divê dema modern de nabe bêgavê yani me akademî û enstitûsyon û filologên pir baş yên zimanzan em bêje filolog, em bêjin çi bêjin yani çendî me edebiyatkarê dîrokî hene jî belem filologê ku pir baş ziman xistibe nava akademiyê û enstitûsyonel kiribe format dabine kêm tiştine henê çêbûne lê dîsa bi zimanê Kurdî mirov gelek baş dikane şirove bike û gelek baş dikane fik û ramanê xwe pêşkêş bike. Ber wê yekê jî çawa mesela Kurdistanê em tê gihîştin ku wê demê de wira li Enqerê bûn sala 1950 hûn dizane şoreşek gelek mezin ku dünyayê dinasî bi rêberiya Barzaniyê Nemir li başûrê Kurdistanê hêviyak pir mezin dabû gel. Xwendevan jî ji hemû parên Kurdistanê me ji Rojhilat bûn, ji Başûr bûn, ji Bakur bûn, ji Rojava bûn, ji her hêlê wem dihatin ba hev me komikê xwe çê dikirin, şevbêrkê xwe çê dikirin, min pir carî muzîk dikirin, wana stran digotin, helbest digotin, em diketin behsa siyasî rewşa Kurd û Kurdistanê û taybetî şoreşên kevin û şoreşa wê demê hîn dewam bibûya Barzaniyê Nemir. Wisa em bin bêtir ketin nava fik û ramanên netewekarî yan jî Kurdayetî. Wisa ez bi xwe yani ji berê de ji bav û kalên xwe de ji malbata xwe de malbata min malbatekê xwende bû yani medrese xwendî bûn. Kalkê min Mele İbrahîm bû,
براي ملا يوسف ملا علي ملا سليمان همو ملتي دكرياجي درس دان مدرسة وسا مالباتا من ويواري ده هنكي واري شيخ لركي تفي هبو هنكي واري امبيجن اولي بو هنكي خوندنا مدرسة بو هنكي ما پر قيمت دا موسيقى ما موسيقى دوري خو نديديت والهيلا ما مقام الموسيقى قالك باشو دلال هبون شبيت تشيت بون حتى يك دو سي دستي سبيت دوام دكر وانا لسر مقالك تسير كر از بخو تحميزا بابي خود رو دنشتم ندچو مخو ندكر متروكي وان خبيشوكو سترانو متلوكو مسلوكي وان هر قداري دكر از دكتم ناف روجا دن متكرار دكرن متكرار دكر خلقي المقداري دبون بركي خوش دبون هل ورج مرج فلان كتي تشاوغو صوفي سترانا خوي سر عدولا عمر بقي تشاوغو هكا توري سر عيشان ايفي تشاوغو هكا درويش عبدي تشاوغو هل ور مموزين تشاوغو وسام تشيروك جوان دغوتن يعني اوك هستيارياك من برفره بنافا موسيقى ذهبو يا بوهاوي يعني أبا بمرهات حتى از چندی ام ببیجیم تمنی مزنبو بمره جیتم هاتو هر پیش کت تاکو سدم نچه بون بویر نچه بون لگل و بویران جی ولکان هم پقیه بله گل و بویران جی ولکان هم پقیه بله باش مامۆستا gelek spas dikim rijayek dostane gelek pirs hene hinekî ez dixwazim pirsê erê evle jiyana min dipirsin caro jiyana min tije tiştî dizanim erê wele niha ez tiştekî merak dikim ev cara pêşîn di muzîka te de mijara polîtîk bi awayekî gelek eşkere xwe nîşan dide lê ev tişt di muzîka Kurdî de meriv bala Xwedê didê ta di kela dimdimê de meriv dibînî gava Evdalê Zeynekê behsa kela dimdimê dike ta bûyereke 14 sal berê ye Kawus Axa behsa Şêx Berzencî dike Şakiro behsa Şêx Saîd dike Tehsîn Taha û Mihemed Şêxo jî mijarên polîtîk anînin ziman wek însanekî li Avrupayê dijî ev tişt gelek bala min dikişîne ji ber ku di muzîka Avrupî û ya İngilîzî de mijarên polîtîk di piştî qirnê 68 dest pê dikin lê yê Kurda gelek kevne gelo sebebê vê çi ye bi fikr û ramana te baweriya te Na tu müzikê dünyayê mêze dike meselede îro em bêjin yani mirov dewra baroka û em bêjin klasîk û romantîzm û îro jî modernîzm heye klasîk te we gelek tişt bihîstinê yani komek müzisyen hene pir carî heye müzisyen û fîlozof tevkar kirin car hey müzisyen him filozofin him müzisyen wek Jean-Jacques Rousseau mesela mêl gel Lucy kar kiriye heta senfonî nivîsandî belem Jean-Jacques Rousseau Yakobîdin bingeha dewleta danî îro se dewletên xwedan serekî fikr ramanê Jean-Jacques Rousseau hûn zanî yani mesela Montesquieu mesela wînkî yek konfesyonal ew yek jî em bêjin serekatî ye em bêjin dizane ew çi bibêje Richard Wagner û em bêjin Nietzsche tevkar kirine gelek carî em bêjin Beethoven li gel Goethe kar kiriye zanî Beethoven û Goethe gelek hevalê hebdû baş yani hevaltiya şîler jî kirine heta yani mirov dîrokê mêze dike gelek carî edebiyatkar û müzisyen û filolog û filozof û ew gelekî tevkar kirine û ruh dane hem edebiyat hem müzik hem ziman hem komek tiştî yani xwestine pêşxin bêjin Thomas Mann û Adorno tevkar kirin li gelek tiştî de yani mirov dîroka
müzika dünyaya dinleri kuca betirce Avrupa devra barok u klasik u falan bivan destekirin müzik xistini nava pivane wakiyo em bibêjin solfej û falan bivan deranîne kesê wek Sebastian Bach rêz dayî müzik û mesela dabeş kirî û ser matematikî û ewî çêkiriye me jî wê demê de tabi teorîk müzik mixabin nenivîsandine ew nekirin devkî yani ji kesa çûyî kesa her kesa çûyî kesa hin kes hene nivîskaran em bêje helbest risteyê wan nivîsandine belem meqam yan jî awaz û ew nehatî nivîsandin yani rista hatî nivîsandin şîir hatî nivîsandin zane îca yekşî Ebdalê Zeynîkê rast dewra ew de nava Osmaniya û İraniya de ew pir mezin hebû şerekî mezin hebû ew hêlekî şîî bûn hêlekî sunî bûn Elawî di nav de bûn Elawîkî hinekî em bêje ew mîzanbaçekê ji kevnariya goranî hatî girtin û bi İslamê re enelha çi bibêje ehlî haq bûyî ehlî beyt û mesela Hazreti Ali bu ew felsefe çêkirin û ew bûy Osmaniya baqilî xwe temamî kirin Sunnî û Farisa ji boî xwe biparêzin kultura xwe parêzin xwe temayî kirinî Şîa şerê Şîa û Sunna hergav hebû û Kurd jî bêtirî Sunna bû de navbêra wan de dipelçixîn mesela kela dimdî jî ew e te dî dibêjiya dewra Şah Abbas yekî Ermenî ji gotî tu ji min re kelakê çê bike kela gerê çêkirî pêre gotî tu kelakê wisa çê bike û kesek negihêye ew yê diçî kela dimdimê ha dibêje wala ji vê kelê baştir endika kelak baştir çê bike divê tu çê nekî gavê serê te lê didim ew ji ber direve de herib boî xwe biparêzî kela dimdimê çê dike yani kela dimdimê cikî wisa de yê ku çi quwet nagihê çi hêz nagihêne zane lê şerekî Kurdayê pir baş bû pir mezin bûye hemberî warekî him Farisa êrîş kiriye him ewa êrîş kiriye û çi dibêjin navê wî ew ê zendezêr çi zendezêr bû kela dimdimê parastiyê yani pirsa min mamoste yani pirsa min ev mijar bala meriv dikişîne yani digel ku li Avrupayê dereng dikevin muzîkê di jiyana Kurdan de zû ketin muzîkê sebebê vê faktorên vê sosyo Kurd ji kerema xwe sosyo polîtik gelo faktorên çi gelo medyaya Kurda tune bû loma bû yan kerem ez dixwazim me guhdar temaşevan hinekî divê meselê de ronak bibin ji ber wî meselê berfireh dikim zanî di Awropiya de jî dewra li nava Awropa tedî feodalizm ber şîweyê feodalizmê sîstema feodalizmê hebû pêre pêşketina kapîtalizmê û ticaretê û serkeftina burjuvazî bi vê nevê êdî ruhiyetek netewî çêkir û stranê wan jî li gor wê netewî bûne yani her dewrek goreyê xwe ji muzîka xwe dida mezrîne zane di Kurdistanê jî gava mêzeke wisayê nihat vê dewra modern de mesela tu bînî muzîka dünyayê dibêje reggae dibe soul dibe spiritual dibêje rock hard rock dibêje slow rock dibêjin mesela techno rap nizanim wisa çeşit müzik çêbûyê belem di her çeşidî de jî rewşek siyasî jî heye rewşek parabolîk jî heye rewşek parabolîk jî heye rewşek evînî jî heye rewşek bêjin gazind û gilî jî heye her müzikekî de wisa mesela bêj dewra şerê Viyetnamê de tedî ew heye wê İngiliz çi bêje gel John Lennon wan John Lennon wan lot McCartney Paul McCartney belê erê ewana mesele li ser aştiyê gelek stranê siyasî stranê
مثلا ببیجه پول روبسون رشک سرحقی مروبا گوتیه يعني حتى بيتهوفن بلا شر اویه کریه شر دیکتاتوریه کریه حتی شر ناپوليون بونابرت کریه يعني دي موزيك تمروف نكان ببيجي الا كما نافيني نفلان موزيك رنگك جياني دنگ جياني آواز جياني برخدانا جياني قيرنا جياني حذكرنا جياني يعني موزيك دكانه هر تشتي بين الزمان برويه كي روشا كردستاني هند فوضاليتي دبو هل بتقلك هنرمند دلال دركتنه تشديتنه تشراس هاتنه تشبهيستنه لغورويجي موزيكا خل قل بجراندنه هفيري خو وصا شكر صانه العبدال السراني ودنيري بسر حالي خدها بيتر دقري او قلنقو او البرهف دوي قلنقو فري تشكياي ايمجي چاوي متنهي نظام چي مچاوا بويه دردوي قلا ارمني و او جيه كليه دنگي پرخوش بلم قدر و قيمتي هنرمند تنهي دنگ بيش تنهي ببینی شاکرو چه هنرمنده کی باش مثلا رحمه خود لیبه بلم شاکرو برچین امر عزیز چی بیجه ابی می سورا بوکان اولو کی جان بحثت حسن زیرک مثلا بحضار استران گوتیه حسن زیرک برچی مریه عارفه جزیری چه دنگه کی دلال لی هیه عارف نوري بقوتا هي كردستان رابنو اي بيشمرقه اي جريلا اي فلان زانم نتوچيه كردستانك نتوي چوا آواكن نزاني بو حسن جزيري دنگكي پرخوش نزاني بو ويا حتى تحسين تهاجي بتريفان مسألة نتوي باش بي نحس يابون باش نزاني بو ملتك بوي بب دولة بيوستي بفرمان نتوي هره نبي بعشيري وبفوضى لأجار هاي رخنا دكم باسا الشيخة ومبيرا وفلان بيوان هنا خو عاجز دكن دور هنا يعني شيختي آغاتي عشيرتي لوشتر بي سيدتي فلان وانا نابن دولت بلكو پارچه تاريخات بشك جخورة خلق يوان هي عشير جوسانه ستران درويشا ايكو چكا يه دنگ بيجا ستران بيجا يعني يه دقوت قواندا دقوت دنيا بله وانا همو دوي باري دوي هيلي دوي مجاري در باس لتشتاكو ها يعني ديا الموسيقى تدا افتش بأواي كي جلك فكري خو نشان داده اوای آلیه پولیتیک یعنی امویجن آلیه حشمندیه کردواریه ایجا متخصص از بالی بکشیم سروی کو چاوا کو مثلا ادبیات دا اممو زینه دا دبینین کو فکره نتوایی دوی دوره دا احمد خانی هانی زمان هر وها فکره نتوایی ام بنجها موسیقى كردي داجي دوان مثال مندان دور داجي دبيدن اجا تابي او دنگك چلمسيو بلكي دنگك زياده لغوري فيد دوري نبو بفي اواي هناكي اوكي يعني اقل سما بلكي بلي يعني دوره احمد خاني قال لك شاعر و ادبياتكار مزنجي للدنيا وصار خلقي خور خدمتها برفره باواي ادبي وهنري كرني وك شكسبير وك سيرفانتس وك جوته وك قالك ابانا يا كيف فزوليه دوري وك مثلا ام بيجن ايرانيا ده ام بيجن عمر خيام بيجن حافظ شيرازي فردوسي وانا جي غوري ودمي برتشت لقال هفستران يعني امبراطوري هبون و امپراتوری روجلات نابین در روحیتك كولاو وفوضالية بيك بدجي نوصل تبلها نقول يعني مثلا نتوي وقابي تنبو يعني دقوت مثلا ام بيجي وكم ملت سرب خبب يعني آزاد ب بلم
سینۆرێ دەولەتا من فلان 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 دەرە تو نەبوو بەڵکو ئیمپاراتۆری سینۆرا دەخست ئەو دەولەت کرد ئەو ملەت دخست گب دەریبا بەگرێ دەدان هەموو دەریبا دەگرێدان زانێ وسا بوویانی ئیمپاراتۆری بوون زانێ بەلەم vê dewrêje Ewropa derket şûn de zan li Fransa dest pê kir cara pêşin ku şerê Fransayê şoreşa Fransa gelek şoreşek xedar çêbû dwarekî de dizane xeral meralê xwe hemû di giyotêr derbas kuştin pêrejiyek şoreş kirin tê diviya şoreş zarokê xwe dixwe ev ji Fransa deket bêj Robespierre û Danton û wana şoreş tevkirin pêre serê wan jî hat şêkirin işte bêjim heta Napolyon hat dahev wî jî temamî dewletekî netewiya Fransa xudan sînor dananî ew jî kişiya nava Ewropa kişiya nava Afrika û dünya tev li hev kir û xwe împarator îlan kir yani zêde batişta piştî wî êdî sînor belîbûn xelkê ji bo sînora şerê hevdû kirin Fransa İngilîza Beneluxa işte bêjim İtalyana dizanim filana filana herkes sînorê xwe ger yani û ji wê şûn de jî Dedi fikuramanê kesê wek Karl Marx û wekî Hegel û wekî Nietzsche wekî Kant û gelek ewên wekî Bauer û wekî Spengel û wekî gelek nivîskarên ser meselên kar û ketkariyê û netewekariyê û millet û dewletbûnê û ola û vir de wê de nivisandin êdî mesele berew ji hev qetiya tahlîla wan çêbû êdî zêr û zîv û maden û filan hêdî xweş da hêlekê wisa dewlet çêbûn belev em Kurd di hîn rewşekê feodalî de dijîn mebesta min ev e min stranê xwe te dîtî min behsa min Medha Şêxa Axa Bega kirîna ez behsa Kurdistanê dikim ez behsa azadiya milletê Kurd dikim min stran di her rengî de gotine stran hem klasîk gotine hem şoreşî gotine hem xweşewîstiya welatê ya azadiyê azadî çi ye mebesta azadiyê çi ye çima milletek ser bi xwe bibe çi dixwase çêyî û fêda xwe rindî û xweşiya xwe heye bo çi em Kurd milletekê xwe mezinin em ne ser bixwene derdê me çi bo çem nabin yek her ser baran stran gotiye yani beko ew dewr mi da alîkî ew dewr mi da paş qedrê wa hunermendana wa ewana ba min gelek mezin mesela ez pir Arifê Cizîrî Mehmed Şêxo jî Tehsîn Taha jî İsa Berwarî terebê Hesen Zîrek Mihemed Mamlê Elî Ezgerê Kurdistanî terebêjim hîn gelek hene Saîd Yusuf rehma Xwedê lê bi beriya du meha berê me wenda kir Saîd Gebarî beriya du heftakî me wenda kir rehma Xwedê li wan bi serê milletê me sax bi wan jî gelek bo xelkê me xizmet kirin hunermend baş bûn bi rastî yani dil û canê xwe mejiyê xwe hemû dabûn huner evana jî hunermendên netewekar bûn ev jî netewekar bûn zane îcarê Arif û Hesen û Kawis Axa û Meryem Xan û ji te re bêjim Tahir Tewfîq Mihemed Mamlê Hesen Zîrek ewana bêtir stranê gelî berfireh digotin yani bi çi şêweyî biya belen dengxweşiya wan pir baş hebû miqamat gelek xweş digotin gelek baş digotin yani her çeşit makam bikardanî tam divir de ez pirsat cenabê te bişekir bibirim mijara müzik û meqam gelek bala min dikişîne tam min ê jî pirsa xwe di wê hêlê de bipirsiya be em ê min çend hev sernav danîne em ê wan sernava ra derbas bibim di muzîka Kurdî de gelek bala min dikişîne di nava rîtm û meqam û gotinê de li hev nehatinek heye yani tu mêze dikî rîtm û gotin li hev nayne yani gotin xemgîn e huzn e keder e kuştin e lê bi awayekî rîtma wê rîtva govend e yani gelek stranên bi vî awayî hene gelo sebebê vê
او کو ته جناب ته بحث کر گو پرورده متون گلکتش جویت ده یعنی سبب وی چیه چما موزیسین کرد قسمك شوانه بفيجن سترانان چیدکن کو اف ناکوکی چید به بله جانه گوادینی ما بحث کر مگو پرورده زور گرینگ گاوا مروف نه خودی سازمندی به پرورده جی کیمه یعنی مرفنه جفیده کاریا خو جارهی درفتنا چه دکن درفتنا بزحمتکی مزن داتینن تش نادکن بلم تیره ناکه زانه نه موزیکا کردی جی بوی نوی موزیکا روجلاتیه یعنی لقال عربا فارسا تركا قالك خلقات دجي وعرب وترك وفارس بيتر خدان سازمندين خدان كومارن امجي نافوان دني او پرورده خو بزمانه خودکن موزیکا خو بزمانه خودکن يما مخابن تنه بلوي يكيجي جار هي موزيكا كردي دليگرنيه ده كف خطري راست بيج يعني قالك جاري قوتنو يعني آواز بروف دفيجية آواز روشا قوتنية ريتم و امبيجن يعني تو لاوجا كيدك بيجي لاوجا تقو تشتي هستيارينه يعني ام بيجي فلكي خاينه تشرب لك ياجي حلب شبه لاوجاكه يعني نكابي حيرانوك ياجي بايزوك يا فلانو بيوا اما لاوجي زانه لاوجي ده قالوا رتم جرق نجرق هنرمن دواري ده نشيار نسر راسي نزار ورده بيتر رول دنگ بيج رول دليزه رول دنگ بيج جبو رول دنگ بيج لپیشیه به او دنگ سترانا دنگی وکال بيتر بقوة او جي خب بگره مروف استرومنتا که لپشت بکارتینه دا او استرومنتی روحیتا که شیرن و خوش آهنگی بده آهنگ بلی هستیار تربک ویا بوی مروف نابجی وی شهيدو وداهول اللي ده داهول اللي خيري داهول اللي ده يعني مثلا هاري مروبي غوري شهيدو تشبك بلم قهرمانكي كو شر مزنكريه ام بيجي بوي ميناك جبوي ازاديه تو ويجي نكو بسرت بكي هره او تشاوا او قهرمان رادب تشاوا شردك تشاوا دكفن ناف كارساتي وزحمتي تشاوا بير دكف شهيد به دي غوري ويجي مقامات ويجي بوكو هره يك ريزي ده هما ضهول اللي نخو نچه ابيا خوياي كو ما پروردا موزیک تیر نکریو هایا هنرمند مجه تونهی یاد دیای رخنا موزیک پر باش نابه چه برکو بگاوه هنرمند رول خو باش نالیزه از اشتر تشتکی زور گرین ببیجم باش بالا خو بده کوی خو باش بده من ها هنرمند رول خو باش نالیزه چما نالیزه برکو در فتح هنرمند كيمن يقولي مثلا بيجي لموسكو كونسيري كيج مرتشي دكن نوزا دهرن بس وشباهات وفلان بيفان از دهرم از بينم صالون تبله هبه از بينم تكنيك نتش تكنيكه از بينم اورغانيزه نت اورغانيزيه بعدين نيسا فرده ودت الرجال من نت ود شنا بدن هبل داويجي ادم بوتا تشبكن فلان تدي 4-5 دولار اقدر خصتن قوتن والله هي شفيشتا فلان بيوان بشتي ويجي شركي دكن پرخوار لو نظام چه هنرمند ده اصلا من ده عين هنرمند كرد باندكني مثلا بيجي نافز بدم يكي عرب كاظم ساهر وبيستي ده عيني كسج مره konser çekirin 5,000 dolar danın u serdeci fır axaptın kirin rezaletiyak çekirin
شوان هاتی و پردای و از اوم کری چوله جاره از عاجز بگزوم گوتنی وسا بیش زانه هیدی کری چوله ده زانه ده 140,000 دلار ده کازم سهر 140,000 پلوس 6,000 جی اوتیل وان خوارنا وان رازانا وان فلان دیبان 200,000 دلار ددن نابیجن ما و پرخوار و فلان بیوان لسر من گوتنی چما بزکه اب هات کو در فتي من وي باش تي نجهن كو از ليجرينك بفره باش لسر موزيكي بكم خو باش خودي بكم پرورده بكم خوندگه چه بكم هنرمند آتي بگيجينم اف در فت تنج برچه سياستا هنردان دسته خو سياست کردا همو هزو پارتي کردا هنرمند طرف تخوازن دبي تو داهولا ملي بده از شاباش آته بدم تو زرنام لی بده از شاباش ها شاباش سان چی شاباش ما شاباش آته بدم تمام کداری بکه تمام کرم که کتم بدلی ببوره اره تو زرنام لی بده شاباش آته بدم تو داهولام لی بده یا ناجی استنا ناسم تدی کدا هاتی تو چه هنرمند ببه اولور بنا افلاطون چه دبیجه افلاطون دبی موزیک سری فلسفیه دبیجه موزیک سری فلسفیه بله واغنر مزك واغنر قال لك وارده هم موسيقي ده هم فيلوزوفيه ده قال لك تشي ده خبات كريه اما دبي شاول شباب كري فيلوزوف يا بلا استراني خو بيجي يا ولا اشو عقل مروف هي فيلوزوفيش عقل مروفاتي فيلولوجيش هش مروفاتي هنر مجي مروفاتي ادبيات مجي مروفاتي تسر چه انترسات ده داخوازیات ده لسر چه بتلو یا پیش دکمه جبروی هاویه اف سوجه سیاسی هیز و حرکتان که بخون نباورن هنرمند کن قربان که زرناوان لی بده جبروی جی ناهیله هنرمند بگه آستکی در فتح خود چه ببه دا که راستی بکه بنابا هنر گلی کرج هنرمند را بیج هی دنبورا خود باش لی بده دنگی خود باش بکار بینه کمان خوب باش لی بده گروه خوب باش چه بکه آشتر سالونا باش آشتر تکنیکا باش آشتر درفتم باش تو محتاج نمینه تو موزیکا باش چه بکه نه با ترکا یکی تنبور باش لی نده باش تجاری در ناخن صحنه ایمت سیاست هدیه که ما دستران گود و حوزان فلان تا دنگ نتشتکه تا هنرمند نابه وان هنرمند کردن بلم کردی نزانن کردی نزانین یا پر خواهان کردی نزانن بلم هنرمند کردن یعنی ما نه روحیت خوب پرورده کر و روحیت رنگ دده هنر دل گرم دکه شورش آجی داخوازی آزادی جی یعنی زمان جی برفره دکه هنر تشتکی زور گرینگه وانا افلاطون نخوندنه وانا شوپنهاور نخوندنه وانا انسانی که شورش دنیای کرن که موزیک ایرو ام به موزیک وان تربیه دبن یعنی تو هر خوندگاه موزیکی یا کنسرواتواریوم یا یونیورسیتک موسیقی به بتهوفن نابه به موزارت نابه سانه ماموسته دوردا گلو پروبلم یا هنرمندا جننه يعني ام بفيجن جنابه بحثا نيتشه كيرش نيتشه جلك سالان بريشارد واغنر راد خبته وريشارد واغنر جي قدر قيمتك مزن دده شاعر نافدار هاينريش هاينه ومتنين كو هاينريش هاينه نويسينه او كرنه بناوي ليت جرا موزیک چیکری د موزیکا کردی دا مثلا د آستا که گلک بلندا د سویه که گلک بلندا ملای جزیری ملا حسین باطی احمد خانی براستی جی برهمن کور و فلسفیک نویسینه يعني مثلا قال لك جبركم من بيوغرافيا جنابي تيج نيسان دي جمره قال لك تبيجن شما ما مستشفى بيروار حطاني نها البومك شي كلاسيكين كردي تشي نكر
يعني از دبیجم قای پروبلم نتنج عالی سیاسی وای هنرمند رولا خو هنه کی بلکی شاش تبین لومات که و روشهان جانو کرم که ما مسته نه هنرمند جی بخو باش پرورده نبویی هنرمند بکو خوندگاه ها هنرمند ده پرورده ببتونه گله هنرمند کردا دو خوندگاه اول دکتن بکش برکو کنسرواتوریوم کردا تونهیه مثلا باشور کردستانی 15 ساله از واده کتم گویا کم کنسرواتوریوم که چیکن دیوژن کنسرواتوریوم چیه یا دو فلان وسا باشه کاج مره پروژه بینه مده جاره پروژه واره بری پروژه وندا ویچیه یعنی نه تدی گاوا همبری امویا شر عباسیات چیده بو هارون رشید سرخوته هارون رشید بریا هر چی بغداد شند که خوش که دلال دکه هنر و ادبیات باش برید خه زانه مثلا ابراهیم مسعودی زریا پونزانه نه دنیای وقتی اصراف هی زریا بویج خوندگاه کنسرواتوریوم ابراهیم مسعودی درکتی زانه اوج هارون رشید قوتای دستکدای پر لور یعنی بحثا موزیک مروجاتان بکه هر مسترین وارگه پرورده جی ابراهیم موسیلی دوره بغداد ده زانه دوره هارون رشید ده یار حتی پر جاری جی ویجی گوتن یا بدیجی فهم نکن یعنی تمام ما مست 40 سال ام بيجن المانيا جنابه خدمتك تكي يعني انسان او هذا بيجن كا شيفان پرور نكار بالالمانيا اوروبا كونسرفاتوارك مكتبك موسيقى تشي بك موزيسيان دني قد نكار تشتكي بكن يعني اف هيفي ام جتذكن يعني ما او هي ما نها دزگاك هي دزگه هي ما قالك تيجي تشيكرن بلام شر مبري شر من قالك هي زانه yani İngilizce hey konser çeydi ki böyle dedi hafta konser mai dedi gotin we are sorry because they're going to be an attack of your concert they don't want to have any concert from you we are very sorry we don't understand what about why is going like that yani konseratte gotin hem eriş bakın hem zaçı bakın ki valla halketene hesabık siyasiye me hesabık ya ve hiç nagarin bine hiç nagarin ha hatını çe hali çe revşe hiç nagarin bine na de dağıla bile bir de dağıla bile ne ya hüner zarı çi hüner rengu ruhi mirove hüner dengi xazai hüner dengi xudai dengi kreasyone abakariye ya hüner tişki diye hüner ne siyasete ki ya ne partiye ki sane hüner ne seroke ki ya ya hüner ne hüner hezara salat dici edebiyat usayi ferman haşte bir person başı devre Eflatun dek eko kija paşayı seri Sokrat bri ise Jarda Sokrat kija paşayı bu zani ki ne zani başı Sokrat baş zani ne beli tu Eflatunci baş zani ne beli باشه دور احمد خانی ده کیجا پاشا بگلو yani دور عثمانیه ده تدبیجی مامست دور احمد خانی ده عثمانی به کرد به کیبه نه دنگ ناوی وان تو نه بله احمد خانی هی نه tam şu evrexne letetekrin mamos mesela yani hüner evet ama azxazım çübejim memosa azxazım çübejim ya gerek siyaset reel hüner negri siyaset xarab dik siyasete kurd hin ewe hin khaf hin baş fatih ne geçti jberwijik siyaseta kurd nikan bighe astek netewi netewakari haberi ve demek ki me evek çekir me go platformek hünermendan bu netewi her ek helek edik şinin em jina gerem düzüm çidesi mewaremi bikin disaji belem hünermen jxu nerazin ya ji newerekin newir nezbib dibi falan siyaset naneme bibire wala dese falan siyasete naneme bibire bede newer ya bere az ortaya mame az xodiyet şebekem az icar hey
او نادكم ايريش نادكم از بيجم يا زحمت ندي انسان يخو ظلمي لي نكن برد بلا برفره بفكرن ام ادي دنيا پیش دکه گلوبالیزم نوا 30 سال کی ده وسا تاثیرک مزن کرکو ملت دنیا یا یام افریقا داهی بون دولت و رابون افریقی همو دولتن یا ام کرد هین جنکوجن جناب کفرا دکوجن یا مگو وسا نکن یا چاوا ایریشی کرد دنو جنو دایکو بابو تشتک نیشتن سیاست ایمه لا شوان وتوها قلت شو حسبيني ارني لا ياري تشتي الشرف ناموس تشتين يعني غرور وشرف انسان دشكينه سر ناموس اوانتي قلتني نه اول قبول تكن نه انسانتي نه مربانتي نه سياستك راست اكو سياست كردا ده كفر بازي هي ما بستا جار هن مروف نهنه وسا يا آلک PKK یا PD یا KDP یا یکیتی dedim pişta xo uç xalker be az jina falan wa buket xuşka falan wa xo ya partiye mecina ve ya u çava kan usa bejin la ne şer bijware stop her devi ya bugün bişki nidrani wi beli u çava kan usa gotna ya çava ya ben ne xoş milleti kurdre ne xoş çava imkanı سياسات قريب يا قبول نكن سياسي دي كان ها فلان تدي كفري فلان كو ديو جنوي نعم لا تور ما شر بله پروبلمن نافخوی براستی ناف جماعت کردی داد ناف ملت کردی داد گلک زیدنه هنا کی وی جوه هلی در کون گلک انسان نهاج مدر دخوازن کو اجترا بجم تو کرما خوش مرسترانه که کو تن دنگ بکاربینی گلو او امکان تو بدیمه يا هو قاسي باربارا منو قحرا منو اول فور جاناس تجمت دخوازن ايريشي حمو سياسيه كردا بكم سياسية كردا بين قهرتن قرق وانا حتى انا تمام خدمة خبات شهيدان صاروكي ما بالنيتا باقش بدلكي ولاتي بدلكي حزكري چون شرا شورشا يعني كتن جاني واني باقش جي پیشمرگه بجي گريلا بجي كي جاني بجي هر هيلي قال لك يمهين زندان دنه قال لك ريبرين مد زندان دنه بربسيارين مد زندان دنه قال لك انسان مي دلال زندان دنه يعني بلا سبب زندان دنه زانه بلا ما خون ناسي ما يكيتيات خون نتوي چه نكر و ام دست دجمنا ده ورد ويده تين چلقاندون و لهب خستن و لهب تكبر ما لهب ددن زانه درده من ابس تجيبو مزانه تجيبو من تمام يعني جنابت قال لك باش إزاح كير نافين سياسية نمال دني لنافي هنر وهنرمنتا ما إذا دفرتا مثلا يعني ام كرد زانبن شاوا تجارتي جي باش بكن بلا ام نمحتاجي خلقي بن ام كار زانب بكن آلي كاريا هبجي كانوا بكن ام آلي كاريا او يخو مثلا بيجن نوبهار براستي جي نكو از برتد بيجم كوارك پر باشه كردياوي پر باقش و دلاله ام بيجن لسر بويرو لسر كريارو لسر سربيهاتين زور جرينج ادبيات هنر سرچده پر باش سكن مرو درفته ديا مرو درفته ديا يا ما مثلا مثلا جي خود فردا يعني herkes بكار خو بك يعني ام بيجن نويسكار تنه نویسکاریا خو بک هنرمند تنه هنر خو بک سیاست خو بک بلکی به وی اوای ام جوی روشی در کون هری مروف هرکس کاری خو باش بک هرکس کاری خو باش بک بلام مروف پشتفانیا هفددک علی کاری هفددک بس ناو ملت کی در رنگینی هی هرکس رنگینیا خود باش بکتینه یعنی بلکی سبب يكون نبهار ام بفيجن بيشتو حفت سال في خدمات كي دكار بك بلكي جي او كو تبلي سياسات الناب يعني جي تبلي كارنت الناب يعني نود دوديا به نبهار سي زانم هي نود دوديا سليمان شويكنا سلافوريز بو جاميري قالك زحمه دافي كاري سليمان شويك نور بلي عين نسا بلي ما
تنبوره گله خوش دنگی باشته گلو باشته ام لبند دلگش جانم جانو بیا 45 سال بری و ها دما ازی هین 16 سالی بود و سال در واسونا مشیز در واسکر طبیعه دنگین ها و دنگی وی گاوی نه وی هفه دنگین ها نکی قرطر بویه گرانتر بویه بهتر رونشتیه زانه دنگی وی گاوی ایک گنجینی بو خورتی بو و ساهما دکلیا وک آوی دهرکی دی چود زانه وک آوی دهرکی دی چود اره دنگی تاویل اول ناسته دکرن هما درکتن دی چود اره او دنگ اوی هر هبل دنی انشاءالله صاحب جانه جیانه ملایکی می کرد حوزان دخوازه کیانه حوزان اره اوه دنگ لسر لا کوک بوی جانو هنگی پر
خوار باور باشتر نایه گاوه که کلبچه ببینن ویا گاوه که مجواره بجن هم صحبت آخمی سابی بله تمام تمام ماموستا بله کریم که متخواست قلو يعني مثلا موزیکین فیلمان ارکستران خباتین بوی آوای هونی د پیش روزی دا چی بکن یا نه یکشی من جواب پرسا خوا او که نگرت ملایف جزیری فقیه تیران آلبومه که توی چاخت جمراج ستران کلاسیکی کردی چی بکی جبرکو پره که دنابرا کلاسیزما کردی و جوانن ایرو دا چی بوی یعنی جدنگ اشفان پرور مرف سترانا شعیره که ملای جزیری احمد خانی فقیه تیران ملا حسین باتی کو براستی د سویه که گله کرده فکر و رامان خواه آنین زمان جبونا کو پریفت نافبرا دیروک ادبیات و ایرو داوار چیکرن یعنی ام بویجن کتابه که در دخن ملای جزیری در دخن اره 10,000 کس دخونه لشوان پرور سترانه که جه چه بکه او یخوین میلیون انسانان هلبت وایت بیجی یعنی گاوا خلقك ملتك الأدبيات خو بپرسه اوانا هیمه ادبیات منه هر جیل نوتین جنراسیون نو گرگ وان نو جنب که راستی یعنی وانا بگین یده وانا بگیده وسا بمشینه و دیروکا مایی دیروکا ادبیات مایی او خیرخوازانا او زحمت کشانا مروف لگل خو هر دوام جیاندن بده و پیویست راستی وارکی ده جی پر تشتی کردا که هنه بکرن هنه يعني سر حتى أنا من سر قالك تشتاستران قوتنه بلن برتشي هنم سر نقوتنه بس وانا تفكر من هذا هالبس إذا درستي شعري ده هذه ني ضعيف بس بخوازم شعر هر باشتر كان بنفسي راسي تربيه يعني هر سترانا بخوازم بخود كان بنفسي هفيري وي باش بستريما من قد بيدفي بسترانا كسيدة تنية يعني يمبيجن شعر كسيدين يا فلان سبب چیه؟ گواک از آهنگ و آواز و رسته و مبست و مجار هوانا همیاد بجیرم به هوا هویراوی خوشتر تیستراندن بکو بروژا سرتنبوری دخبتم دنفسینم ساخرادکم ساد دنفسینم جار هی بشوا خوا منای بشفرادم دنفسینم ثانه ملودیاوی پاکشتر شيء أبيها هلبت يعني هنر لسر هنر يعني هنري مي كفن هي هنري نو تخسر هنري هنر من هر بافرين بخين سريدي أنا ويد كفن جمرو بخورتينه ويه نجي دخسر د سيستما جيانا جواتا دجي وصايه ام دبیجن دوره کولداری هبون دوره فودالیزمی هبون هاجی دوره ام بیجن لیبرالیزم بیجن جمهوریت سوسیالیزم دموکراسی فلان بیوانه لگوره هر جواته که هر ملته کی هر ولاته کی گوری هوی مورا مروف سیستم دیده جیانا کومکاری و کوماری بله جار د موزیک تجی وسا یعنی مروف تشتی کون لگل خطینه هما ناد پیشیه مروف تشتی نوجند د پیشیه لسر یه کون قات دکداتینه دگاری وسا چاندا ملت کیجی دولمند به اواد آرمان جامده هنه کنگی من روح خو مجی خو جوا مسئله سیاست و درا و دورا برا خلاص کر از رونم از وارکی احمد خانه دینم هیله که پرتو بگه حکاری هیله که ادریس بیتلیسی هیله که جگرخوین هیله که نالی هیله که فقیه ایران هیله که یعنی
ئەمێ دەینن وانە هەموو جیل بامە هەنە ئەمێ یەک و سەروان بخەبت و هینجی شاعیر نمە نویسکار نمە بێگاوێ هەنێ وەڵڵاهی مرۆڤ پڕ حەیرانی وان دمینێ یعنی تشتێ وان جدان دەست خۆ مرۆڤ ببێژێ بێگاوێ خێرا وانە مەزن مێزەکێ پرتوکێک هەبوو جانەوە علي حسين ملا حسين اوي شو امريكا شاني وبدم قصة برتوك نفسان دي دنيا كتشيكري دنيا كتشيكري بلم نابي خياناك بله نا الكويا ليفربول وذا درابنا بله كان الوي بنوي دري ده او كيش كرم اخ بن بنويات هاي وي او بني هذا شيء شاين تبدم يعني قال لك انترسانت او جامير وصا خبتيه يعني مرو حيران دمينه بلم كردنا ناسن يعني بالدوار الزمان كيف يعني فيلولوجي مثلا زمان زانكي بيرفكت يعني فيلوزوفي زمان ده بكاراني بلم كيجا كرد برتوكي بدل برخو بخوينه زانه بروي كي از ديشم بوتشتي وصا gerek اموانا يكو بنقين جناب و اوي خوش هلبستي وان خوش قوتني وان خوش بنقين ببجيرن و پیشکشی ملت خوب بکن بیجن ای ملت کرد هوانه اف زانه او چی بو؟ او نوبهاره اری بله ماموستا يعني ابا نيتا من هي هلبته ليه جمر وقت وقت لازمه از گره خب بدم هيله كي 3-4 ساله کس نبینه والله جرا او تشتاب باوايكي ويك وزو بله ليه دويا مروف تشيدكجي نك وك كوبي وتقليد بن يعني او انسترومنتا تدب كاربيني سلام بيجن غوري ودوري جوي دوري چ لازم مروف سرخ گرگ لهف بين وقت بعد كريا قاودين تگو مثلا سترانا كردي دجار هي رتمو و آواز و ملودی و او هفدو ناگره راست وصا يعني گرگ هفدو بگره بروی که جو هنرمند گرگ پر باش کانه خودی بجارتم به اگه ویا نکه مروف هنر باش نکه سبیوش تشتکیر نبه زانه يعني بباوريا من موسيقى كردي هنا كي كريزه كده يجبر كو موسيقى كنت تشكرين جي موسيقى كقلسه يعني هنرمند ناف زمان وتفكير زيادة ناشنا اما سب سترانا كتشكو داركن سبرا مالان مثلا للسر سازتن ها يعني انا بسات شك بيجم كي نها تدي هنرمند ما هنا او نافا تركا دوا موسيقى عربسك هي عربسك بيجي هيك عربكي وسا كمانا وآلتا او بيجي سولو بيجي جلداوية تجد كنو او دكن جار هي هارمونية اوروبيش تدب كارتينن هر هنرمند ما هما قد بفكر يعني نابشن قالوا از غوري دنگي خو دكانه بتش انسترومنت ببجير ولقال بستريم شاري يك تنبور تاني تبيك تنبوري هاجر تكانه باش بستري بلا تيري دكه تو عارف جيري تريم طرف تنبورا يقداري دك تجي تير نابه نوسا تنبوري بلي تنبوري عيسى برواري ها بلي يعني مثلا نقل اوركستراك مزن شو هنرمند ليك بنقوه قبل اوركستراجي ليكت لازم دنگي لغور اوركستري به اوركستري رهوالتي بك او دنگ بير ببيك داكو كان بروح مروبا شيم بك مروب كان بتي غداري بك ويا يعني اوركسترا مزن
dengê te ez bêjim ruhiyeta te, mejiyê te, kultura te qet negorî wê yê filan kes li ger o kesra gotiye. Hinekî medhiyê wek bêjin xwe pesirandina wî heya rojata navîn çi dibêje exaggeration lo bê çi ye mübalağa wermandin he mübalağa hez dike xelk zanî rêber jî rojata navîn derkevin rêberê totikê wan tiştek tune belem quwetekê dibin rêber heta dewrekê dipesin dawî rojkê dixin û dikujin zanî nekevin siyasetê ez qet heta nan neketin siyasetê ez ana yanî tişt hene hevdû girê didin tişt hene hevdû girê didin hene hevdû girê didin wê yekê ême jî yani ême jî mixabin yani goreyê xwe muzîkçiyê nakin û lêgerîna wan li ser muzîk tune tenê pesindarî heye yani bila pesnê min bidin ez muzîsyenim pesê min bidin ez îstifade bikim ez nam têr bixwim ez filan xuya bikim neweyî na lêgerîn serê xwe tiştekî dî tu li ser tu çi warî de lêgerînê li ser baş bikim mesela Christoph Kolomb lêgerîn baş kirî çûyî Amerîka dîtiye beko çi lêgerekî baş bû keşif lêgerekî baş bû yani her hêlê jiyanê de wisa ye yani tu li Beethoven mêze dikê 57 sala jî belem tiştê ku anî ziman heta roja îro jî mirov lê şaş dimîne çima li ser konsentre bûyî lêgerîn kirî li ser dewra Beethoven dewra klasîkê bû gelek hunermendê de jî klasîk dikirin yani Lucy bû Haydn bû işte bêjim Çaykovskî bû işte bêjim Lully bû işte bêjim komek bûn zanî belem her yekî di warê xwe tiştê ha Schubert bû Schumann bû yani her kesî di warê xwe de lêgerînek kirî ku îro navê wan heye yani lêgerînek taybetî kirin tiştekî bibînin mesela Wagner bêtir ser çi kar kiriye Wagner bêtir di gewriyê stran gotinê de li gel orkestrayê çawa dikanin wir bi kar bîne bira zengulok heya çawa dikan zengulokê baş bi kar bîne bêtir ser wî sekinî Wagner zanî û wisa xweş bi kar anî jî heta o senfoniyê gudarî dike te dîn dike berdide zanî yani berwêyekê her yek li ser tişkî kar mesela bêj Beethoven ser harmoniya wisa perfekt bi kar anîye ketî nava ruhê xwezayê nava dilê xwezayê zanî lêgerîn ême em lêgerînê li ser nakin em teqlîda kesa dikin komek hunermendê de sedî nodê wan li Tirkiyeyê ew bêtir ême Kurda erebesk dibêjin henya Kurdin Tirkî dibêjin zanî gerek nak navê wan bêjim ew jî her diçû wî tişî dikin her wî tiştê dikin belem îro heye wê sibê bimire dewam nake belem ew tembûr û dengê Arif namire çima beku ew serê xwe ressenî ressenê bingehe İsa Berwarî namire Meryem Xan namire Hesenî Cizîrî namire fanar ressenin yani tembûrek bijî kemanek bijî ûdek bijî çi bijî lêdanê yani bi têkiştina xwî ressenî gotine zanî teqlîda kesekî nekirine kurahiyek tê de heye di muzîsyenê me de mixabin ji ber ku perwerde tune ziman jî qelse yani şöhret edger şöhret ama netik işte yani ez navekî bêjim İbrahim Tatlıses çawa orkestrayê bûye kabila ya mijî wisa be yekî tê ji wan re ew ê çêdike çi bêje aranjoriyê çêdike kesê çawa ji wan re kirî ferê xwe tê eyn tişwîrî çêdike wisa derdkeve diçe ev ne lêgerîne ev şöhret e tenê bibe şöhret belem lêgerîna hunerî tişkî dî tu stranekî klasîkekî Kurdî meselem gava dibêjin ev ji vê dibêjin meqamê Hüzam şivan û bêrîvan navê stranê warekî de
Fatıma Salma Ağa. Hı hı. Veri. Bele. Hür hünermenda gotine. Her baştır hez dikim gotiye Arif Ziriye. Hı hı. Merhaba Fadil Arif be. Ey lili birivani mal kharabi vazi shbani mala bavi tebu ويلي ويلي سريح بصالة شباني مالا bavi tebu وذي نابا كلا بيرشتل تشاو تربا فالد تبو واللي سريت بصالة بدر مصامك تمام ليلو دلو لو 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 استقلين bana resenine. رئيس حتى تخش Bana resenine mesela bana ne taklita Arabi ne Türki ne Farsi Kürdi ve Kürdistani hünermen sert işte bu baş bir sekini belem ve gavi teni hünermen demeyi serhade hine juan dikanı klasiki kevin bukhine vakidin nemane همو رحمتي بون سلاوي خوش كردن سرحدي راشينن قبا بحث ما مستأجي جبركو سرحدي دلي من قال لك خوش تبه شاكرو وسرحدي انتن را برسا تبشكر بري قال لك كس يعني انا سبرا مالانجي مراحت كنت تذكاري بتشك شوي جبرا بستري بله نستران هنه تمامي نايم بيرا من زانه اجاشتر بيجم نها كانوا توري تلفون سازي دور او يا دور ده او كلبچك هيت كار كلبچه بكلمه دور ده يا جورا ويدي نه جورا وي چانتل جيري چانتل بنش چانتل دي باور اري ام سربش خوردا خابنا كسي ما قداري اي والله تتويا جماعه كنت ما قداريتك وشاهد ميه امی بقدر 15-20 دقیقه دیدنی برنامه خوب داوی بکنی انشالله گلک سپاس تبلی برنامه ما مستت دوان روزن کرونا ایدا هنه کی جشن عیدی لما خوش لکی هوی عالیه اری یار yani ev generasyona kevnik vastrana per başsani bu gotana yani sedi no devan rahmeti bun çun yen ve gavi nizan bibêje bana ye ve gavi işte techno dibêjin rap dibêjin jazz dibêjin yo serbêjim rock dibêjin yani tevlehev dikin hinek jî şêweye Ewropî dixwazin tişna bibêjin ser meqamê Nîhavend û Kurdî û firdewê de belem mixabin ew ne müzika Kurdî yani dikanin müzika dünyayê bibêjin müzik dibêjin ya xwezayî dikanin bibêjin belem gava tu müzika Kurdî bibêjî taybetiya xwe heye ede gava dinî meselen bê tu Xezalê dixwînî Xezalê taybetiya xwe heye müzika Kurdî sebra min ê zozana berfê lêkir be firbarî yani lê bêrîvan ez ê şivanê mala bavê te bû tiştê derd û kulal ser şoreşê Kurdî û gelek tişt hene
وەک مراد کۆ مرادێکنی ڕەحما خودەی لێبێ گەلێک خۆش دەگوت یعنی شاکر و سەر شەر و شۆڕەشی کوردستانی پر باش دەگوت حوسێن و حوسێنێ فارێ رە بێژم گەلێک هەبوون ئەوانە هەموو چوون یە نو مخابن نەخورتن دووارێ ڕەسەنیا موزیکا کوردی دە قەت نەخورتن هەنێکی ئەزل داویێ مامێ ئەزی زوو نەمرم ئەز ێوانە پریێوان ببێژم پریێوان یعنی زاراف یانجی شێوەیەکی سەرحەدێ هەیە شێوەیەکی سەرحەدکی هەیە تایبەتی شێوەیەکی سەرەبێژم بەرفەراتی هەیە بە تایبەتێکی شێوەیەکی بۆتی هەیە یا هەر هێلێک شێوەیەکی خۆ هەیە سۆرا هەواکی یە دەرسمێ هەواکی کوردستان دەولەمەند وارێ هونەری دە نسروكو سكرتر نمسيبون الددمة وزن الشيخ نجيميهم أزموزانيك اللي قمة عندي راسي عند بينم لبر ودانينم جاردك ودرختين وجبو باشتر بدوزاقة عظيم جوال وملخان بهنا تسوال دياريها اللي سرهو كوري برا وزانم وزان سروب نو سكرتر ديدر نو بيشبر جار دبن سریع دیران کرم سران سری ولاتا تو آفتن نپاکیان شان بردال باشه گلیستان bütün dolaşar devletan bendik hınna zındanan işkence ahinulidan avar hale bekirtiyan azidik nisat bırdılan in kıstın hafati bulan beykil beştetiye teyran Ozan Ozan devlet bu siyaset bu Omar bu hükümet bu Carcaran dembil feroşum Silkudem bilandı soşum Olam konan gerinim Nane zarukan derdinim Nabem kudana en ya kesar Nabem keda deste kesar Nabem bedeste fedikim Naruze çukalu pira Ağadım Paşadım hep varlığı destan
Car çarpıp melayt zirib kibim deryavi dilberi Ah dilberi vak dilberi Mumedi khama fenneri Runi bikil min dilberi Abek jaba kevseri Bekhul desit dilberi Subhanallah ve dilberi Bu da çeker yuhaberi Kendi cuvane parçamda Yena girin ruhi çavar Her gül dilber avdünlerim Baş başları zinim rıksa Merhem dıkım cibo diva Bıdım diro kakurduzda Ozanım ozan Ozan hunermen Şair deybeşim Yar cardıbı Mehmedi Hani Emim navkevnu kheyala Dibim şevi memmi ala Dedim vesbe zina zera Cumhur ve saç zira botan Havar hale dindara Dina geril bekku evvan Nasekin kuma pesata Derin Evvanlu Divim bilim bibidon Freh bibidman Rengin bisan Derveyd bejim basra ve avazan Evvanlu Hoş Vishnu ساعتها تخش دنگو دلتا هر شبه ان شاء الله ام Eza denge musiki lur çava derdik ez vi nizanım. Pır muhteşem denge te her mamoste can. Mamoste zamanı یک دواکن کردی زازاکی د خطر دایه یکو زازاکی دا خفن هر دچه حجمه روانکیم دبه لوما گلو کلامک زازاکی جبر نهاد بیراته ده یه سازه تجی لسر آهنگک بوی آوای ایار کریه Kanım yani zazaki gele kazanıp zone. الولات ما زيدي 4 مليون خلق ما يرو وزارة بدنك وبتري قالك كردي كرمانجي بزازا كيزاني قالك زازاجي بكرمانج كيزاني يعني او هلا درسي بدي كردكي كرداسكي كرمانج كرداس يعني كرمانج دبين كرداس خرج دبين كرمانج Ya be davi zaza derken zamış kuhat. Medik hela süre ki em bir her gün daha khafın zazki u kırmaçki ya em dvecin dümli. Hani eri. Ya halke me rengin le hela başuri her Suriye heyi, Babani heyi, Erdelani heyi, Sablaghi heyi yani komek nabl khokirin Germiyani heyi. Ya Kursan berfre ve ka Almanya teyi dvecin Hessen, Schweben Saarland, Bayer, unizanım Çuçe, Almanya belki hep bence ciye kuyusa hani zanı. Ciye Kurdistan kuyusa ben normal. Pür baş ev zaravi Mahmud Delal Hoşenli yek zazki baş zanın gerek ser bixabetin peşkin baş. Belki yek heneki gotinin sosyal u tekniki u filozofi u edebi dikinava Kurdiya zazki gaba da axafın herkes dediğici. Zane. Yani mesela nava kurmançki de ji gelek gotine soranki ve daviye ket nava ruzgari rezani u tekoşin şoreşu bana hamuj Kurdiya sorani atınız zane. İcame jile zedekir tabi şanse kurmançki inki zedettere.
بقول لحجار باري كردستان تي آخافتن ودياسبورا دا آخافه شانس وی بهتری يعني سدي هفته ملت کرد کرمانکی دنگ دکه همو پاره کردستانی یا gerek ev ali kari bikin ali kari hevdu bikin baş yani her kuz zarab hevdu bisine ali kari hevdu dikin zane Usarna wamu beri çeperi usarna wamu lele beri çeperi buti kucha tera gitara sona buti kucha tera gitara sona çukur sebep çukur Havalina mara wiwi çukur sebep çukur lele tiranina mara tay barkena suna vare mara tay barkena sura tu mara Duyma serdunu rune magar mno wi duyma serdunu lili rune magar mno aku jirayina va yaramno aku jirayina va janamno Çuko sebep çuko Havalina mara wiwi çuko sebep çuko lele tiranina mara Çay parkına sunay var mara Çay parkına sunay var mara ساعتا تخش مامۆستا جان ساعتا تخش از وەک ڕجایەک داخوازێک داوی ئەگەر جەنابێت بکاربێ چەندێکی بەرێ مستافا سەلیمی ji حەبسê ji Rojhilat Reviya Başûr û Jûr jî mixabin testîm kirin û şehîd kirin ئەگەر tu stranekê bi soranî ji bo rihê Mustafa Selîmî ji me re bikaribî jî em bi wê stranê jî dawî bername xwe bibînin Eri le stran vakt şer lazım kumro amade bike cano. Tamam. Eri viyaz ser dixebitim beko gelek gencê me xelkê me welat perwer bê heqî û neheqiyakim mezin yani rastî wa Îranê pir tiştê xirab dike. Vana ticarî tişkî wisa heq nekirin ku bi êşek wisa îşkence û bi darxistina في zulmê milletê bikin yani pir nehqe mezin dikin rastî yani çi heqekî milletê Kurd nas kirin tuneyî çi heq nedanin milletê Kurd milletê Kurd heqê xwe dixwaze heq li Tirkiye be li Îranê Iraqê Sûriye li Kuderê be heqê milletê Kurd heye ew mesela siyasiya nava Kurda tişkî diyê belem heqê çi dewletan nîn bi vê zulmê hukka salin tên ser milletê Kurd hîn jî tên ku dünya gihiştiye astek demokrasiye û bilind hîn jî ev tişt welatê me hene bi rastî ev şanî dide ku rojhilata navîn hîn di reşîşa kevin de ye ew ê hîn pir zehmetê bide hev ev zehmet wê dewam bike zanim wê hîn dewam bike lê mirov hayê xwe bi Kurdî warî de gerek şiyar bin hayê xwe bidin hev be ku dewlet teyî serê hev de çitînin dawî her xirabtirî bi serê Kurda de tînin Kurdiya ji bîr nekin نبي ولا سوريا الهفكات بو ما باش بو نا داوي همود خوددن هفتين سر كرداده
عراقی قانون ها و سابق پرجاری خواستن بکن به داویه جی مثلا کرکوک و شنگال کومک جی یعنی وسا کرن زانه اینه کی باشه امریکایی و اروپایی کی وا در دوران تشنا پاریزن او کی باشه و ایران بخابن سوم کردایی ایران gerek belya her kesi mafya kurda binasya milleti Kurdistan di saci dibe hep naye dayin testendin Kurd kubedin hep nigli berxud deynin bejina her xime ve mafya meyi herkes بدرفته خو خدمتك يمكن او قريب ما مستمع تقول لك وستاندي مالتها بس حتى تخش لو ها وك سترانا كداويتا يا جاجنه تشكريه جمره سترانا جاجنه توش كرما خو جوي دنگي خوي خوش و جوي اوازا كور دنگي قديمي كردواري بستري تفضل فرطاش مبكر هذا بيجي سترانا بيجي ما اري سترانا بروجرام ازدكم اري ولا ما اري ولا فول بروجرام سترانا جاجنه جي كرما خو ام داوي ببرنامج خو بين المرات حزر جاري ابا قالوا كيو يا كنت دو بار فكر جاجنه مغوتيه ونا اري يال سر جانو نه تجاری هی سرانه که چه دکم گاوک دیش بیرام دیچ ججنا وبخير به ججنا وبخير به ابچه ججمه پیروزه ججنا پیروز به ججنا وبخير به ججنا وبخير به ابچه ججمه دلشادی ججنک پیروز به ger Müslüman bin, yan Hristiyan bin, gezer vüşti bin, yan Cibudi bin, yan Alawi, yan Sünni, yan Yahudi, yan Ezdai, bütçü dini bin, cejna piroz be, cejna ve bkhir be, cejna ve bkhir be, gelek silah roz jibo ve her jiyana we bi cejn be aştî, dostî, biratî, xweşî xweşîwîstî cejnê aştiyê dostiyê çêyî wirindiyê heyrana we kîje bi qeherî bil hev werin hev bibûrin yanî bila cejn xweşik bigere û cejna dibêje şekir jî şekir bidin zarokakiyê wan bînin qedr û qîmetê êtama gelek zarokên bêdayî ku bavin qedrê wan bigire û dilekê jî êşandin milimi jî bibûrin roja cejneyê çavê we hemiya maç dikim ez miletê xwe hez dikim însanetiyê hez dikim hemû însan bo me biqîmetin tenê zulm ne biqîmete em her kes hevek Türk, Kurd, Arab, Fariş hev hez bikin hemû millet em li Almanya dijîn em miletê Alman hez bikin gerek em ji mervantî û însanetiyê hez bikin belem tadê qebûl nekin zulmê qebûl nekin yani evet jiyan em Kurd jî heqê me ji erd heta ezman hey bila miletê Kurd jî bîr neke dengê îro digihê çend kesa nizanim êvîdarim digihê gelek kesa baş e çavê we hemiya baş dikim ya stranê xwe dewam dikin yani qed merak nekin me de enerjiyê heye quwet û hêz heye raman jî heye ez bo tiştê hiroviro jî naxînim na berxwe didim spor dikim hereket dikim Eflatun gotî du tişt jiyana mirova de zor girîngin yek muzîk e serê felsefeyê me ji mirova paqij dike ya dijî spor yani werzişê bedenê paqij dike ez wana her gej dikim ne wisa Musa zanim belê baş ne bila herkes viya bike herkes bila Kurd viya xurt bin û kar û barê xwe baş bikin alîkariya hevdû bikin قدر و قیمت زاروکا باش بزنم پیش روز زاروک پیش روز سبی یا پیش روز میه تو چاوا وان باش راکه اوجی قاسی باش بن هر مالباتک زاروکا باش خودان دری فرد باش درکه بن و جوا فردانا جواتک پرفکت رابط زانه و سیاستی باش بکن هنرجی باش بکن کارجی باش بکن و هر چیزی باش بکن زانه بری اوی حیران و زاروکا حزب بکن پر حزب بکن gelek spas ki malate ava li ser saziya li ser navê saziya Nûbiharê kovara Nûbiharê weşanxaneya Nûbiharê gelek spas dikim malate ava
ام هاتن داویا برنامه خو ام هفتاور روزا اینجی به شاعر نافدار یه باشور معیت دیب برنامه که چیت کن روزا اینه ام لسر شعیر و هنر لباشور قصه بکت ماموستا گوتنک جنابت سترانک تو چت خازی بیو آوای ام داویل برنامه خو ببین اره yani ملت کرد چی جار قبول نکری پرچبونا کردستانی پرچبون به دست سیاسی دنیای هاتی پیکانین لی ام یک کردستان دبیجی یک کردستان ماهی و هر پاره کی کردستان رنگینیا که پرو خوشی مخابن دولت الگور خو سیستمی دای لهن پاره کردستانی کردی عربی لهن پاره فارسی و کردی لپاره ترکی و کردی بلام ام کرد همو هفت فهم دکن تیدگین yani پرورده زور گرینگه به چه زمانی به گرم برو خو پرورده بکه به چه زمانی ده بلاوی زمانی به لیتشتی هر گرینگ تجی مروف زمانی خو راستیا خوش گیر نکه هگر ام دویجن ام کردن گرک زمانی ما هبه ام زمانی خو باش سانه بن هگر ام دویجن کردن دیروکا خوش باش بزانه بن ادبیاتا خوشی بزانه دیروکا ما زور گرینگه کرد دیروکا خو نزانم خوابن زور گرینگو بهتری کرداج آسیمیله بونه تک چونه اوجی هیه بله بدیسا سر اردا کردستانی قط نبی 40 میلیون کرد هیه ولو دربی کردستانی جی 10 میلیون کرد راحت هیه راحت بلا نبی 40 میلیون نه yani باوی من و دایکا من دو انسان بو ام 10,000 چی بود ام 10,000 چی بود yani 5 جارا زیادتر بونه yani بریا 5 سالی دوگو کرد 12 میلیونن باشی 5 جارا زیاده به چه قاس به 5 میلیون نه یا مالبات هی 20 زاروکنه 15 زاروکنه 10 زاروک yani کرد زیاده 5 میلیونی 300 هی جمارا خو بلاقت نینم خوار بک ای هر بهتر زاروکا چه دکن کردم بگاوی بروی کیجی لی زاروکا چه دکن باش پرورده بکن و خود زانبن حق ما هي ام زمان دلال كس نشي نكاش دستي ما بقري بلا ام دستور ندن كس في راستيا ما كسايتيا ما يا ناصناما ما زمان ما هبونا ما دستي ما بقري ابد كس قبولناك كس يعني قال هن ملت خبرن هناك جي خوشيكرن خوشيكر ام نه ملتکی خو چکرن ام ملتکی خبرن یعنی به هزار سالای امتین امریکا مثلا به ملتکی چکره خو چکره به داوی چی بی انگلیس خبره آلمان خبرن افغان دوی خبرن هنه کن خو چکرن ام نه نتواکه خو چکرن نتواکه خبرن یعنی اره خبر کردی ام دوی خبر زانه بروی یکی کرد سر بلند بن سر بلندی بزانه بون و تک هشتینه چه ده به وارواره چه نابه به تنی بقوتا شیرا چه نابه نه به هش و عقل منتالیته زانه بون و تک هشتینه چه ده به سلاف و ریزی خودشیم مو کسان خلقی مای دلال جمن هر هزکرنتی بلاویا زانه به اچی جاره شری کسی نکم میراستی جیانی چی یو گرگ رویا بیجه تنقط تزراري دي الملت كريكت الراسية بيجي وهناك بلا رزن دي راسي تعالى هناك بلا رزن بلام راستي أول أنا جبروي كيجي شي دسي ما ورا مسر راستي أخو بسكنن أم جي صان خطاي ما يجي شيء ده سر خطأنا بلا الماء ببهورنا بشوفك أم جي إنسان شافي واحد يا ماجدكم سلام ورزم خوبنا رججنا وبيروز به نقول لك ججنا ببيني بتندرسي تمندريجي قصدك ماليا تماشاواني گوتار عزیز ام هاتن اویا برنامه خود جی پلاتفورم دیجیتال بهاره در این تاکب اما سنن شیرفاش فلکس